kasa ye eyewura alankash na ne kasa no wa manampem wada wo kire se agomesua ayoman bi achi bremo oman betumpon akonanim ebenya nintinya atwotworo rofo ama watimi atoatoa niema se beya wo man no nkankro no ebetimi awiemu drakodum pempenso oman Ghana de hye ye yetememfo ehwe ne mudi afrim panyimfo ho a ni nyina da enam enwomesua so enam sayo 23 senior high school ya na do kwakufu ado ede ba ye no panyin asa atomo nchina wode nsem ato dwade afa ho sei Ebisiane tenen kan ayekandifo ne kofari bade ma movement for change afrafranto amanyoko no yeru akwadwo alanche manten ya dodo na no efre no alankash ene wode nto abohye so e wa asante mantemase no wokowie no na wode wese eto nsentrefo anim Sompa TV so ne Sompa 93.1 FM wa asante mantem kropos kumasemo afe woti enka e wosunyane ne mpotemo a eya Sompa 98.9 ena nkranza no bropo ye mantam fonso etie de free Sompa 90.7 ye no ewo nkranza Facebook no live Sompa TV Ghana and Sompa 93.1 YouTube no Sompa TV ye kwa ye name ewo ensem fofromo na asembia ba beto dwane nyina no yewra ya ye friend no Lawrence Tete Reverend why kendifo ne kwafari by President Bakope the ma word miracle outreach na wode nsem bi etudwa etrese o hwe legwansu apon ya no won krampompo ni mantam ase no na ene asuafo dodo na wo ma ne mema no HIV yade ekode ewo bi yade a achechire wonom pa fole wonom na asemi wokan ye enchiremu efa ho ne de wokafa ho no ni nyina no akwa wie sase wogusuapon na nimu ase enam sayo so amasuapon no baby a wonom ne amansa dinkita ho edefa ayesuapon no ho no won panyi pa ya wotua won doctor me ya bronya panyi ya babonten akasa ede nsam atodwa kire se ne eniema kwaye no entweye enu nti no wonom de wonom panyina ne se doctor na se Lawrence Tete wode chopa ya emodro onu ankasa mikra meseme kura ne agechede UG anase University of Ghana monje na asemu ameka ye no more entimi emfifise entweye na sankoba ne sa de na motuo bi wo ho a wonom ebetu abusua yesi bibia ngoka papa enye grede yenkonkotie Reverend Tete ne nsemu a wokan ye ya enei enam so ama University of Ghana panyipa ya wono ehwe nkitahudie so no wode ensema betu dwase wonfa chopa emra ewo ho no. Number of boys and girls in Legon who are HIV positive, you have the biggest shock of your life. This is sad, and I'm happy I'm saying this on national TV. Some of these young girls and young boys already on campuses are living promiscuous life, and they have already contracted HIV/AIDS. These are that people I have prayed for. Yes, sir. And I'm not talking about 10 years, 5 years, 2 years. In fact, in the past, sometimes you come to a close. Well, I go to campus a lot, so some people then now, but it's sad. And if some of them tell you how they get into it, because what is happening is that some of these girls
go to the places, and then when they come back, they also connect with the boys and girls thing. So a lot of people think you're getting a boy or getting a girl. You're spreading it. That's spreading. Ebusia Samuel Yeti ye Dr. Lawrence Tete Candy Fone Kofari by Yawa president the Mawed Miracle Outreach Asafono and watch say one no crank off for a ban now so say one mom pie and farmer one no and yasem ketu anuntino se leguasia phone bino or case HIV AIDS yade ni bia be double mo a wonim dia worker se na ne huntu otumre na obekyeresie de aka ho a yede emunsem no ababeda emu abusia yebekọ yanim ewo ensemfo from na so yemfa seda enfama sompa achede eye foundation bi eba ya wose eyeta One Media Foundation wode bo asebe ya afie wie ye bia no obema ekunafo ma ne mema enwisia eni nyankan so no wono so abrabom na nige etimi ewramu eno tie ase nuane a wo se ye mo anwa tentimantes makra hodo anase sardine krampo na wona wadaroma yese fabre aduane bi adigu ho free sabre kopem se bronya dra enya de ebesei no wadaroma fabra na yentimi emfa enwu ho edru sabre na December ne mu ye beche de ama wonom na wode ne ye mobile money sika na pese ye mobile money a eno so ye je ebia babia wokra no pese ode ne ma ba toto ne ma ba mesroju a ho me fafa sika kwan so mobile money number no eye 0598 559802 0598 559802 Samsung 0241 272990 0241 272990 edi ebeba Blessed Foster Anasetra One Media Ebusia 21st clinic of the moment and on a year count for the ama was a sciatica expert for no o to ase entini ya chese fa osisia fa hosa fa to ase wo na fa osire mu na nto twetwe ya wo ye tutu wo de na kwa akodu na mro mu asiatica yade no mentena fie 15 branches ye biebie e wo mem ne ntwa no ne ntwa na no ntini bo moden na e fa bai ko ho na ye ntu yade na semfa massaging treatment wo ho ye hwehwe mu bia bi e wo ho sanso na yade bia se ye wo se mu de brebo mu de diabetes anase de be na ha wo awo ho nsem afakodan wo bosome miensa pe ye sha obose ebenya bi anase ba ne bi di ama na wo di ato na so 0540 311 0540 311 Kumasi asenum na hwe overseas Alpha Radio ncheho na obehu yen kranza ya be children's park no na sunwane nso no obehu yen ewo regional hospital first gate no ehwe ni mu hope imi pro services for aba na de be no de ebre wodwadini wasi wasum netie nanso wode kwa akowura mu akodi ewo China memu sinyina no sene ebe ya wodwadie no emu betratre obenya asofo anasa aboafo na watimi aba beso asene ewo dwumedie no sponsorship no oye ya ne se eba eno to say $2,499 per na woje wo kwa ne wo ba meetings ahodo de obedie bebi obeda obi biem na ebe cover wontua kapre banka ho pacho enche na ye kwo bosumi ebesimi no ne da toso enwotwe na plane no ebetu de free hase no monte no bomodia na niema entimi enkoye registration no betimi afre number no register kama 0244 924573 0244 924573 and now 0503 719 515 0503 719 515 na watimi agenche mu ebro media so OCP Ghana Limited esna nanu makua for mo branie o fertilizers ya wode aba no OCP NPK 50-50-15 and afa OCP NPK 10-20-10 no wode aba dwama so patra na wo ye enuaba ben anase mfudie ben na wode no ye ho adwuma akua for mo monro agrochemical shop BM na mo kwaji OCP fertilizers ni bi mamo no baye ne so abribra se ba ya niema so
ebekoye ede amamo ebusia bomodin na efre womo maybe biankoye mfama 0555 909437 0555 909437 and now says 0555 909433 na niema so akoye ede amamo ebusia yetua ensem no so ede amamo a yefa ye nchiremu ewo agokansie mu ensemu bomodian nefa eto screen so mame na yenkɔ ne tel Ebusia yashase ede free Ghana Premier League match week 8 nananu fiada Legon Cities ewo University of Ghana Stadium hono wanom ene Pando Accra Lions amame we Accra Lions omo wo enkran ho a na omo de boy ene ko wi akire no na jase enkran fo mienu obi ada entimi anto atena ewo ho nte ko wi 0-0 ewo ho na yenhwe enne matches no nia ebetotodwa 3 p.m. exactly enna ne nyina da ebetodwa Nations ebetrefie wo Dr. Kwame Chase Sports Complex ewo Kumasi ase no mni Vichy FC dia no etimi abaso University of Ghana Stadium no Accra House of Folk never sat down till the bones are rotten one beji adwa wo aton sade afre Go Stars for ama one dia no etimi ahehye so na Bechem United nana for so ji abo park ho ena one so ebetena se na one Kerala United dia no so etimi abo ani Holy Stars beton sade afre Kumasi Krobia refra Sante Kotoko metema Asante Kotoko fo no so ene wo mo ede bebo ani ewo eye enyinase CMA park ho anase CAM park ho ena sa match we say na bekoso Wenchi Sports Stadium so Young Apostles ebetena ho no mo any Dreams FC de no etimi ahehye so House of Lions any insatema de no beba so ewo Pando Stadium ho eya no channel so ede amayen Ediana Stars so as usual ne wono betre fie e wono na agema bedu the first park ho na wono ne media mafo no so no ede no etimi abaso Samates e wo in Central Sports Arena no wono so na ebetena watonsa ede afre Brekum Chelsea na wono de no so etimi abaso na chese ene se ne Ghana Premier League in match week 8 no ene ma bekoso ne ede amamu no yenko na yenko we se ne points ne city so dua no bibiani Go Stars e dikan ewo ho ebusia wo 15 points Krobia Refra Sante Kotoko metema etoso second with 14 points Sanso na Mediama Forto so third with 14 points Brekum Chelsea toso 9 or 13 points Vision toso num ewo 10 points ewo ho Samate toso insia or 10 points Nation toso anase nso atreman ena etoso enso with 10 points afa Nations etoso enwotwe ono so ewo 10 points House of Oak one mo abeto so enkono omoba manim kakra ne one so etoso enkono owo mo sa wo 9 points wo ho 99 and wo ho Bechem United so toso edu one ewo 9 points House of Lions etoso Dubako with 8 points Kerala United etoso Dumienu ono so ewo 8 points and na Holy Stars for toso Dumiensa with 7 points Ediana FC one toso do 9 with 6 points Accra Lions toso Dunum with 6 points and na Young Apostles toso Dunsia with 6 points Dreams FC etoso Dunson one ewo 4 points Legon Cities one etoso Dunwatwe one aso aketani prempren ya wo just a point and so ewo ho afa yentwa esuo bosompem na yefa ye ne entremu abusia ye kwa Spanish La Liga no emu na ene we wo mabo o mabo na ndura re edin we da bia na arimio Valladolid I one more etre fieshe bako ema Villarreal enso eshemienu editia wonom Rayo Vallecano so etre fie eto atena bako editia Deportivo efo ewo ho Sanso na Las Palmas wonom sheka bako editia Girona enso ewo ho Real Madrid enrada
wɔnom ɛtena fie ɛma Barcelona ɛbɛtwa wɔnom ɛka pole ɛnan wɔnom ekotumle wɔ hɔ ya wɔnom so ɛntimi ansim adabraka consolidating goal crampo mu ɛnyɛ bi ɛwɔ hɔ na kyɛsɛ saa ɛnana ɛnneɛma esitie ɛwɔ Spanish La Liga no emu Aston Villa for ne Bamofo nso no we say no mpacho se EPL ni EPL said ne nneɛma esikoe no Aston Villa ne Bamofo no kɔ wie 1-1 enurada Brentford share 4 Emma Asbeck for so share 3 ɛwɔ hɔ Brighton Hove Albion so share 2 Emma Wolves for so share 2 Manchester City to atena baako editia Southampton ya wɔnom entimi anse ho hwe Everton 1 Fulham 1 and Chelsea the Blues 2 p.m. wɔnom ene Newcastle ene de bɛbɔ ne Crystal Palace so ene Tottenham de ene bɛba so brekro na mu ama West Ham United ene Manchester United de ene so etimi ahyehye so Arsenal ene afe Liverpool de eno ebetodwa 4 p.m. yɛhwɛ de betwa to na yentimi ensore edwa so ene anɔpɛ ɛwɔ kase no emu ebusia yɛfa we say Serie A no Italian Serie A no entwato Napoli enrada wonom ne list for no ekowie se Napoli twa ba kutia wonom momantimi antie na boro na so de no ne Milan de no Oma postpone de no Pacho Atlanta share 6 editia Verona ya wonom so ehye mu ba ko penne Parma for no ene Empoli de no ebetodwa anope ya 11:30 am Lazio so 2 p.m. omo ne genu ade no beba so ena Monza enso ene Venezia de no eno so beba so 2 p.m. na Inter Milan ene Juventus de no so 5 p.m. na etodwa 7:45 p.m. so Fiorentina de no ene Roma de no so ebehye so abusua yemfa ne nyina da ensi hasenom na yemfa kase no emra awieye ye de aseda emaye Rasante yeboa Benedict wono ene semufo panyin ni screen ya Sompa 90.7 kranza Sompa 98.9 sunwane ene Sompa 93.2 Kumasi nyina da ye beda wonom ase na anope me fa seda pa ema eye be masafo kantanka wono ena etimi bo mi chidomo a wotimi ye